Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kupata nafasi na siku ya leo juu ya kuongea neno la Mungu. Tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Tutaomba Mungu. Tunaalika presence yako Jehova, mwamba uliye hai, Mungu wa Israeli, msaada wa karibu. Tunaalika presence yako mahali hapa kwenye madhabahu hii. Tunahitaji neno lako lipate nafasi ndani ya roho ya watu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda Mungu sana maana ametupatia nafasi siku ya leo ya kupanda kwenye madhabahu hii ili tupane maneno ya Mungu. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Na ubarikiwe sana wewe mwenyewe unatufuata pale pote kwenye huko, uwe sijue Mwafrika, ukuwe Mwazi, ukuwe sijue Mwamerika, ukuwe sijue Canada, pale tu kwenye huko. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Tunaenda kuongea neno nzuri ambayo ni ulizo. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Qui est Jésus? Kwa Kifaransa nauliza qui est Jésus? Bila kawia tusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wake wa 13 mpaka 12. Matthieu 16 13 à 20. Mathayo sura 16 mstari wa 13 mpaka 12. Tunasoma katika jina la Yesu. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu husema mwana wa watu, mwana wa Adamu, kuwa ni nani? 14. Wakasema, wengine husema hu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. 15. Akawaambia, nanyi mwanisema mimi kuwa nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni bara Yona, kwa kuwa mwili na damu haikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. 18 au 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. 22. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yoyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako Yesu ni nani? Katika huduma yako Yesu ni nani? Katika maisha unayoishi Yesu ni nani? Unamjua Yesu ni nani? Unamuongea Yesu namna gani katika maisha yako? Yesu anajua role gani mu maisha yako? Bien-aimé, ni shida kubwa sana maana ni wengi hawamjui Yesu. Ni wengi hawamjui Yesu. Ni wengi hawajawahi kukutana na Yesu. Ni wengi hawamjui Yesu. Wanasikia Yesu lakini hawamjui. Ni wengi ambao hawamjui Yesu. Kuna wale ambao wanaingia kanisani lakini hawamjui Yesu ni nani. Na kuna wale ambao wanahubiri lakini hawamjui Yesu ni nani.
Kuna wale ambao wanaimba lakini hawamjui Yesu ni nani. Ni shida sana. Ndio maana vita ishe kanisani, ndio maana magumu haitoke kanisani, ndio maana kuna desordre, fujo inatoka nje inaingia mkanisa, unakutana machafuko ambayo iko nje ya kanisa, lakini ndani ya kanisa unakutana pia machafuko. Ndio maana upendo imepoa, ndio maana hali ya watu imechafuka katika kanisa. Unakutana watu wanakuwa juu, kila mtu anakuwa mhali yake. Roho Mtakatifu hapati nafasi kanisani, kwa sababu kuna wale ambao hawajamjua Yesu, hawajakutana na Yesu, hawajui Yesu ni nani. Hawajui Yesu ni nani. Anaingia mkanisa juu baba yake anaingia kama kanisa. Hajui baba yake anaamini nani. Hajui baba yake alikutanaka na nani. Hajui Yesu ni nani. Anasikiaka Yesu lakini hamjui. Anaingia kama kanisa juu baba yake anaingia kama kanisa. So le fait que baba yake anaingia kama kanisa na anaanza ingia mkanisa, anaona wengine yuko naimba na anaanza imba. Anaona wengine yuko nahubiri na anaanza hubiri. Hajui anahubiri nani, juu ya nini, juu kukue dini hapana. Yeye akishahubiri anafurahi, inaishia pale. Anaona wenzake wanaimba na anapita kuimba na mie niimbe. Ndio maana ataimba, machafuko aishe, dhambi aache, anaimba kwa sababu hajua anaimbia nani, hajua anaimba nini, juu ya nini hajui. Aliingia mkanisa na kutana wengine wanapiga vinanda, wanapiga mainstruments, na anaingia kwa mainstruments, hajue kupiga instrument ndio kusema nini. Ndio nakutana wachungaji wanakuwa na shida ya kuchunga watu makanisa. Kwa sababu gani? Hawajue Yesu, hawajue Bwana wa kanisa ni nani. Bibi anasema bwana wangu anaingia kwa kanisa fulani, mume wangu anaingia kanisa fulani, na mimi nabii naanza ingia pale. Hafurahishe Mungu, hafurahishe Yesu, anafurahisha mume wake. Nikikosa mume wangu atanifukuza, sijui acha na mimi niende. Njoo anaingia madepartement, hajajua Yesu. Na njoo maana wachungaji wako na shida kubwa katika kuchunga wa kanisa, katika kuchunga watu. Maana katika watu ambao wanachunga kuna wale ambao hawamjue Yesu, hawajapokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, hawamjue Yesu. Ni shida sana. Unamtumikia mtu mwenye haumjui. Unamtumikia mtu mwenye haumwamini. Na utakutana shida mkubwa. Mtu kama ule wanaona na ubiri mzuri, wakiona na ubiri mzuri wanamfanya sijui evangelist, wanamfanya pastor, wanamfanya sijui nani, wanampatia cheo kanisani. Kumbi walimpatia cheo, hajue bose ni nani. Iko nafuata luyenge movement, hajue Yesu ni nani, hajamjua. Hajue Yesu ni nani, hajue. Njoo nakutana vitu vinavurugana katika kanisa. Njoo nakutana hali ya mtu na ya mpagani hakuna tofauti. Kupombe iko pale, kuvita iko pale, mabox, kila kibaya iko ndani, na anafika kanisani na anaimba na anahubiri. Ndio nakutana kuna wengine wanajiita mafulani, sasa wanachafula jina la Mungu juu ya desordre wako nafanya. Unakutana ni pastor lakini desordre iko nafanya. Hajue Yesu, anaingia muluyenge, hajakutana na Yesu, hawayaongeaka na Yesu, hakuitwa na Yesu. Anaingia sasa, mimi niko fulani, mwingine mimi niko profete fulani, mwingine mimi niko sio pastor fulani, mwingine mimi niko evangeliste, mwingine sio mimi niko apotre, mwingine mimi niko. Nakutana jina yenye iko nayo par rapport na neno la Mungu avipatane hata saa moja na vikuta. Kwa sababu gani? Hajue Yesu ni nani. Hajawahi kutana na Yesu. Hajawahi kutana na Yesu. Yesu ni nani kwa maisha yako? Unamjua Yesu kama nani? Ndio kichwa ya somo na ulizo yetu siku ya leo. Unamjua Yesu kama nani maisha yako? Na kama unamjua, unaitika unamjua Yesu leo, eske Yesu naye anakujua?
Kama unasema unamjua Yesu na Yesu naye anakujua, uko na huduma, unafanya kanisani, una karama, unafanya kanisani, ni mzuri, si vibaya. Eski Yesu mwenye ile karama naye anakujua na anarekonetre ile kazi enye unamtumikiaka? Eski unajua nani unatumikiaka? Unajua nani unatumikiaka ile kazi? Na mwenye kazi eski anajua ile kazi enye unamfanyiziaka? Anaijua. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanatembea na Yesu na wajua Yesu ni nani. Hawajua Yesu ni nani. Anasema anatembea na Yesu lakini hajui Yesu ni nani. Anamsikiaka lakini hamjui. Kuna kusikia mtu na kumjua ni tofauti. Kusikia mtu ni kitu kimoja na kumjua ni kitu kingine. Haleluya. Kwa sababu ukijua Yesu utaokolewa. Ukijua Yesu utaokolewa. Maana bilituambia walimu waamini na kubatizwa wataokolewa. Ukijua Yesu utaokolewa. Ukijua Yesu, sio wewe utaelezea watu kama umejua Yesu. Kuna tofauti taonekana mu maisha yako. Kuna watu watashuhudia presence ya Mungu mzima mu maisha yako. Ukijua Yesu, ukikutana na Yesu, hautaelezea watu ushakutana na Yesu. Watu ndio wataeleza kweli ushakakutana na Yesu. Watu wataeleza kweli huyu mtu anamjua Yesu. Haleluya. Somo mzuri sana. Somo mzuri sana. Najua itakusaidia na itanisaidia. Maana tutafundisha kipindi ya kwanza na kipindi ya pili pia tutafundisha. Tukamaliza hiki ya kwanza, ya pili pia itakuja kwa sababu video itakuwa kidogo, lakini tutaendelea kwa video ya pili. Video ya pili usikose. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanatembea na Yesu na hawajui Yesu ni nani. Ndio maana wako ma confusion total parce que hawajui Yesu. Na kutokujua Yesu ndio maana unakuta kila mtu anakuja unampokea jinsi iko, unafikiria umepata kumbe umepatikana. Kuna watu leo wamevunjika moyo sana. Walifikiria ukutana na Yesu kumbe walikutana na watu. Kuna watu walifikiria ukutana na Yesu kumbe walikutana na kanisa. Kuna watu walikutana na Yesu kumbe walikutana na majina ya watu, kisha zile majina zikawa decevoir, wamevunjika moyo. Bien aimé, usikue haraka kuvunjika moyo parce que au kukutana na Yesu hapana, yeye avunjaka moyo. Kuna watu ulikutana nao wakajidai kuwa wa Yesu kumbe hawajue ule Yesu mwenyewe uko unatafuta. Kuna watu walitafuta Yesu wakafikiria sema watapata, wataonana na watu juu waoneshe Yesu. Malheureusement, shida watu waliokutana nao wakawapoteza. Jina la Bwana libarikiwe. Sika kuna mtu ananielewa. Ulikuwa unafikiria kama unafuata Yesu kumbe unafuata watu. Kisha ule mtu anakudecevoir, anakuvunja moyo. Kisha unafikiria Yesu ndio alikuvunja moyo kumbe haiko Yesu ndio alikutana naye, kumbe ulikutana nani? Na mwanadamu. Akakuvunja moyo, kisha unavunjika. Kuna watu akikwazika anapenda aache kazi ya Mungu. Hauko natumikia mtu, jua ujue bose yako. Ukijua bose yako hautakuwa unajipendeza kwa watu hapana. Mungu usaidie sana. Katika kitabu cha Luka, soma mstari wake wa chapitre 24 verset 13. Utakutana kama kulikuwa wanafunzi walikuwa naenda Emmaus. Wanafunzi wa disiple ya Yesu walikuwa naenda Emmaus. Kwa naenda Emmaus, walipokuwa wako njiani wanakutana na Yesu. Malheureusement pour eux, walikuwa wamjui Yesu ni nani. Walikuwa naeleza habari ya Yesu lakini hawajui Yesu ni nani. Yesu akaanza wazungumzia lakini hawamjui ni nani. Kuna watu ambao Yesu anawazungumzia tellement que hawajui Yesu ni nani, ndio maana hawaelewaki maneno ya Mungu.
hawamjui Yesu anawazungumzia, lakini hawajue ni nani. Ndio maana hawaprendre kwa maneno ya Mungu wa consideration, parce hawamjui. Siku watamjuaka wataprendre kwa maneno ya Mungu wa consideration, mais jua hawamjui, ndio maana hawaprendre consideration. Wakaenda njiani, wako wanaongea habari, wanaongea na Yesu. Walikuwa wawili, Yesu hakuwa mtu watatu. Wanaenda wanaanza wanaongea. Huyu mtu walimuia bure, sijui huyu mtu. Wakafikia mpaka kufanya ni ya kulaumu Yesu na iko pale pembeni yao. Haleluya. Sijui kama na wewe umewahi kufikia kupea kulaumu Yesu. Wakaanza laumu Yesu, wanza mteta. Yuko na teta Yesu na yuko nao. Mwanzo wanasema sasa alisema nakuya kuwa mfalme wa Yuda, mfalme wa Israeli. Mbona sasa anaitika kukufa? Baka kritike niko pale. Akawauliza, hii maneno mko mnasema ni ya yeye, mbona mkuelewaka? Si alisemaka hivi, akawaambia hivi, aliwaambia atakuja, atakufa. Hata mkuelewaka? Ase hapana, si alikufa, sasa haya fufuka. Asema lakini kwenye tulikuwa tunatoka kule, tulikuwa na wenzetu wa disciple, ba mama walienda kaburini, wakafikia kusema sasa walikutana maiti yake haiko, na kuna wenzetu walienda wakakutana sema ni kweli, inaonekana kweli atafufuka. Hawajue Yesu, ni wanatembea na Yesu lakini hawajue Yesu ni nani. Wenda na wanatembea na Yesu lakini haujue Yesu ni nani. Hautamaliza kusikia hii mahubiri, hautamaliza kusikia hii somo na hujajua Yesu ni nani. Jina la Bwana libarikiwe. Basi wakafika Emausi, ule Yesu akafanya saa mwanadamu mwenye iko naenda mbali sana. Kisha wakamzuia, sasa papa unaenda wapi? Akamwambia no, mimi naenda huku mbele. Akasema hapana, usiku umeingia, usipite. Sasa mimi napita. Sasa no, usiende. Usiku inaingia. Usiku umeingia, njoo nyumbani ukakule chakula kidogo tulale, kesho asubuhi utaenda. Yesu akasema hakuna shida. Akaenda nao, wakafika nyumbani, wakaandaa chakula. Sawa, aliandaa chakula, waliwaletea yaka, akasotele premier juu abariki chakula. Alipobariki chakula, akakata mkate, akomega, akashukuru. Alipoanza shukuru, njoo wa disciple akasema mbona hii sauti na hii faso ya kusema ilikuwa ya Yesu peke yake? Juu alikuwa anasema hivi, kuangalia hivi trotar Yesu asha disparate. Inawezekana uwe mkanisa na ujue Yesu. Inawezekana ufate Yesu na umjue. Inawezekana utumikie mtu ambaye haujue. Inawezekana uzanie unatumikia Yesu kama unatumikia watu. Inawezekana ufikirie unatumikia Mungu kama unatumikia ndio watu. Inawezekana utumike na haujue nani unatumikia. Inawezekana utembee na Yesu na haumjue Yesu ni nani. Iko shida mkubwa kutembea na mtu ambaye haumjui. Ukitembea na mtu haumjui, hautajua valere yake maisha yako. Kama haujue mtu, utamdharau, kumbi yeye ndio mwenye anafanya wewe ukue. Ukitembea na mtu haumjui, utamdharau, kumbe angelikuwa msaada kwako mkubwa maisha yako. Sasa kibaya haumjue. Ni shida mkubwa watu wamjue Yesu. Bien-aimé, ungelikuwa unamjua Yesu kama umeokoka, kama ushakaacha dhambi, kama umekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huduma kwako ingilikuwa kama chakula. Maombi ingilikuwa kama chakula. Ungelimtafuta usiku na mchana. Haleluya. Siku moja niko naongea na mwendesha pikipiki, mwendesha daladala, motari. Nikamuuliza, umeomba asubuhi? Ase sikuomba. Nikamuuliza ukuomba kwani sisi kupata wakati? Niliamkia mbio kukazi. Nikamwambia unajua ile kazi natoka wapi? Ase nilipata neema tu, mtu alinipatia. Ndio unajua kusudi utumike naomba nini? Naomba pumuzi, naomba nipumue, njoo nipate nguvu. Sasa vile vyote unajua kwa vinatoka? Hapana, sijui. Nikamwambia vinatoka kwa Yesu. Akashtuka. Sasa ule Yesu unaanza kumwambia ona wakati.
ule Yesu. Namwambia wewe una wakati no ya kuomba, una wakati. Sasa uko na wakati ya kufanya, ni nani anakupatia nguvu ya kufanya vile vile uko nafanya? Jina la Bwana libarikiwe. Kumjua Yesu ina faida sana katika maisha. Kumjua kwanza. Kumtumikia ni kitu kingine, ujue Yesu, umutafute na umjue, ina faida sana. Kumjua Yesu ina faida sana. Kumjua, mtu anakufanyizia vitu haumjue. Nakumbuka siku moja papa moja alikuwa na temwenye, akasema alifika fasi kwenye alikuwa anatafuta toile document. Sasa mstari ilikuwa mrefu sana. Akaona agent moja wa securite wanakia mtola kwenye iko, wanampitisha mbele, akamwambia andika pale document yako, complete ma identite yako, document yako inataka toka sasa hivi. Mbona mstari kwa mrefu? Asema andika boss. Ndio mwenye alikuona kwa kamera de surveillance. Sasa alikuona anasema ukuye. Asante sana. Sawa basi. Akakomplete, bakapana document nafanyaka journée mzima ama siku 2. Akamwambia sana usubiri yako itatoka sasa hivi hapa. Akaenda kule quelques minutes, saa kidogo document kakuya. Document ilipofika kama mbona wengine nasema ndio wewe umepata neema, umepata kibali. Haleluya, umepata kibali. Boss anasema tukupatie. Sasa usaacha nitoe fulani nilipe pesa. Sasa hapana, boss amekulipia. Akakosa amani. Ni boss gani huyu? Mtu ananifanyia yote nikose kumjua. Ni boss gani? Akamwambia sebo, saa hii boss iko na kazi mingi utamwona. Asema no, bora nikale hapa. Siwezi kubali mtu anifanyie vitu kubwa kama hivi nikose kumjua, nimwambie accent. Akaikala. Akasema sitatoka hapa mpaka nijue boss gani anifanyie vitu ya mzuri kubwa kama hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Akaketi, saa zikapita. Boss akamwambia mbona ule mtu anasema anapenda kuona, mwambie basi akinione. Haleluya. Ule bwana kaingia kumwona, boss, asante sana na kushukuru. Sasa sijue boss unanifanyia hivi yote, sijue vraiment kama nakulipa nini au sijui. Kaambia hapana, wewe uende na kufanyia ile kwa sababu mimi nakujua wewe unijue, lakini mimi nafanya nini? Ninakujua. Jina la Bwana libarikiwe. Haiwezekani uishi maisha unalala kukitanda, unapata usingizi, haujui usingizi natoka wapi. Uko na afya, haujui nani anakupatia afya njema, haujui nani anakupatia bonne santé. Unapataka apeti, haujui apeti natoka wapi. Unagonjwaka unapona, haujui nani anakuponyeshaka. Unapitia kama mastation difficile, unaishi haujui faveur natoka, haujui neema uko nao inatoka wapi. Kupata busingizi ni neema, kuishi ni neema, kulala ni neema, kutembea ni neema, kuvaa ni neema. Unapanda magari zishaka angusha batu na wanakufa, lakini wewe unatokaka. Usijue unapitia ma situation difficile, unatoka unafikiria sema ni nguvu yako tu. Wewe uko na macho, watu hawana macho. Wewe uko na masikio, watu hawana masikio. Wewe unasemaka, kuna watu wasemake. Uko na miguu 2, kuna watu hawana miguu hata moja. Lakini uko na mikono 2, kuna watu hawana mikono hata moja. Lakini haujiulize ni nani anakupatia kila kitu na anakuacha uishi, na haujikaze kumtafuta umjue ye ni nani. Huyu baba alijikaza ajue nani mwenye iko namsaidia, nani anamtosha maombi, nani anamsaidia, nani anamfanyia favor. Unabidi ujikaze kujua Yesu ni nani maisha yako, maana unaishi kwa sababu ya Yesu. Yesu ni Mungu mzima, anakufanya kuishi. Yeye ndio alikuumba,
anakufanya uishi, anakutia kulisa wa vivant. Ye njo aliumbaka miti, wewe akukumbaka miti ya kukumba mtu. Ye njo aliumbaka samaki, wewe akukumbaka samaki ya kufanya mtu. Ye njo aliumbaka bahari, hakuumba bahari, hakufanya bahari, anakufanya mtu. Anakupatia mikono, anakupatia miguu, anakupatia macho, anakupatia kinywa, anakupatia sauti, anakupatia kila kenye uko naki. Unadependre na Mungu. Hakuna kitu hata moja kenye wewe peke kunguvu yako unaweza kujiwezea. Maana saa hii wakati niko nahubiri saa hii, kuna wale wako hospitalini problemu nini? Ni pumuzi tu. Iko mu oxygen, iko napumua kupitia mashine na analipa mashine kwa muda par heure, analipa mashine par heure. Kuna watu wako hospitalini saa hii tatizo yake nini? Ni wanaitaka sijui wanaita pressure, tension. Wewe tension yako sasa iko normal, haujue nini nafanya tension yako ikuwe normal. Chakula yenyewe ule mtu mwenyewe uko hospitali anakulaka na ile ndio wewe unakulaka. Kwenye anapitaka wenda magumu yenyewe wewe uko nayo, ule mwenyewe uko hospitali hana ile magumu. Wenda pesa, kiasi ya pesa uko nayo, ule mwenyewe uko hospitali iko na kiasi ya pesa kushinda. Uko na nini? Ulilipa nini juu uishi? Ile kitanda unalalia, kuna wale ambao walilala hawakulamka, lakini wewe unalala kila siku unalamuka. Unapanda moto zinafanya maaksida, watu wanakufa, lakini wewe unaishi. Haujiulize hivi yote vinatoka wapi? Nani anifanya niishi? Nani? Jina la Bwana libarikiwe. Bien-aimé, tafuta kujua Yesu ni nani. Tafuta contact. Huyu baba alitafuta contact na huyu baba. Alitafuta juu mtu mwanifanyia hivi vyote. Inabidi niwe rafiki yake, nimsogele. Inabidi utafute. Yesu ni wa faida mu maisha yako. Vitu ambao anakupatia ni vyenye dunia haikuwa meziri kukupatia. Ukimtumikia unakuwa fier juu unajua boss mwako unatumikia. Haiwezekani utumike mu entreprise au yeye directeur ni nani? Au yeye boss mwenye entreprise ni nani? Haiwezekani utumike mu societe au yeye mwenye societe ni nani? Haiwezekani utumike mu sijue agence mu organisation au yeye mwenye organisation ni nani? Usitumike kazi ya Mungu na ujue Yesu. Hapana. Jifunze kujua Yesu. Tafuta kumjua. Tafuta kila njia, kila kanali kusudi ujue ule Yesu ni nani. Maana ukimjua ni ya maana sana. Ina faida kubwa kujua Yesu maisha yako. Ina maana sana ya faida kubwa kujua Yesu mu maisha yako. Très important, très capital kumjua Yesu. Haleluya. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohane sura 1 mstari wake wa kwanza. Yohane sura 1 mstari wa kwanza inatuambia kama katika mwanzo kulikuwa neno. Na hiyo neno ilikuwa pamoja na Mungu. Na huyo neno alikuwa Mungu mzima. Yesu ni Mungu. Yesu ni neno. Neno lake linakontenile Mungu mzima. Yesu ni Mungu mzima. Ukisoma hiyo verse Jean chapitre 1 verset 1, utaelewa kama uko creative na createur wako ni Mungu. Createur wako ni Yesu. Aliyekuumba ni Yesu. Aliyekufanya ukue ni Yesu. Kama uko leo ni juu ya Yesu. Dunia haikutaki, dunia haikuchukie, haikufurahie. Maadui wako ni wengi kushinda marafiki, lakini anayekufanya uishi ni Yesu. Anayekupigania vita ni Yesu. Aliyekupatia macho yako naona nayo ni Yesu. Aliyekupatia masikio kuna itilize leo ni Yesu. Aliyekupatia pumzi ni Yesu. Anayekufanya uishi ni Yesu. Mwenye anakupatia damu ni Yesu. Mwenye anakupatia mwili ni Yesu. Umeitwa mrembo, umeitwa sijui nani, heshima yote uko nayo ni Yesu amekupatia. Maana kitu nakupatia valere leo ni ile pumzi yenye uko nayo. Wanakuita fulani, wanakuita sijui chef, wanakuita pastor, wanakuita directeur, wanakuita chef,
wanakuita sijui patron, wanakuita baba fulani, mama fulani, mtumishi fulani. Heshima yote wanakupatia ni kwa sababu ya pumuzi ambao uko na. Pumuzi kitoka leo, jina yako inavutwa. Wanakuita, wa Kifaransa wanaita fe fulani, maskini fulani, wanakuita marehemu. Ni kusema uko na intere, una jukumu ya kutafuta ule Yesu mjue. Unapasha utafute relation. Unaweza nunua kitanda lakini wanapanaka usingizi ni Yesu. Unaweza pata chakula lakini wanaletaka apeti ni Yesu. Unaweza kunywa dawa lakini wanaletaka gerison, uponyaji ni ule Yesu. Sasa uko na intere ya kutafuta ule Yesu maisha yako, paske bila ule Yesu kuko vitu yenyewe hawezi fikia. Bila Yesu maisha yako ni bure. Mbali na Yesu ni kufa. Mbali na Yesu ni kufa. Bila Yesu hauta existe. Ina maana kutafuta kujua ule Yesu, maana yeye njo njia, kweli na uzima. Yeye njo mlango, yeye njo ufungulu, yeye njo mwenye anafanya ukuwe. Yeye njo nakupatia kila kitu uko nayo. Akisema na kunyang'anya leo, hakuna mtu atakuja reklame. Akisema atakubariki leo, hakuna mwatazuia. Akisema na kufungula leo, hakuna mwatazuia. Akisema leo maisha yako kuisha, hata muyomba kuye, hata shangazi ya kuye, hata tate ya kuye, hata sijue batumishi bakuye. Akisema leo mwisho yako na ni mwisho yako. Hakuna mwenye alikutanaka na Yesu akakuwa desi. Hakuna mwenye amepokea Yesu kwa Bwana mkoza maisha yake mwenye alikuwa desi. Hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu ni Mungu mzima. Yesu ni Mungu. Maana kama uko na Yesu, jua kama uko na Mungu mzima. Mungu mzima. Katika kitabu cha Mathayo, unaweza soma kitabu cha Mathayo sura 1 mstari wa 23, na unasoma ku Isaya 7:14. Wanatuambia kama yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ina confirme jina yake Mungu. Ni Mungu pamoja nasi. Kusema ukiita Yesu umeita Mungu mzima. Mungu pamoja nasi. Ukisoma katika kitabu cha Apokalipsi, Ufunuo wa Yohane sura 22 mstari wa 13, nasema yeye ni mwanzo tena mwisho. Wa Kifaransa wanaita Alfa na Omega, mwanzo wa kila kitu na mwisho wa kila kitu. Unaanzaka na nani? Na ulianzaka na nani? Na ulimalizaka na nani? Na utamaliza na nani? Yeye ndio mwanzo wa kila kitu. Ukianza na Alfa, ukianza na Yesu, jua kama unaresiri kila kitu kile unafanya. Ukimaliza na Yesu, jua kama unaresiri kila kitu unafanya. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu. Alianzisha vitu na anamalizisha vitu. Ukianza na Yesu unaanza vizuri, ukimaliza na Yesu unamaliza vizuri. Ukianza na Yesu unamaliza vizuri, na ukimaliza na Yesu unamaliza vizuri. Kuna wale ambao walianza na asili ya kwabo, kuna wale ambao waliita mapepo sawa walianza vitu yao, kuna wale ambao waliita mashetani sawa walianza vitu yao, kuna wale ambao waliita watu wa kuita Mungu. Na ndio problemu wako napitia maisha. Ulianzaka na nani? Ulianzaka na nani? Ulianzaka na nani? Na leo unafikia wapi? Nataka kuombea Mungu usikose video ya pili, maana itakuwa inaendelesha somo hili. Nakushukuru Mungu maana uko mwema. Tunahubiri neno lako. Acha watu wakujue. Huyo ambaye atasikia, acha tafute sasa ukujua, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu. Tunaomba tukishukuru. Amen.